Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon weste, Paborito. Tanjat Paguchiko, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan nagmatatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. S.B.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S.B.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.B.M. Maabik masanto sa kabasan Pangasinan Dagupan. Wadjalaso SBM Saray Balitan Matwa. Programan mangipalapag na Saray Balitan Matwa ya panguntra at Saray Fake News. SBM Saray Balitan Matwa. Kaulop ng kantabayo lawa si kapaborito yo Kaaroyo Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side sa alunlunag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Agaw lang natin na Martes sa tatong tanagagik at sa bulan na Pebrero, Ajis. Pet sa Ajis at tatong tanagagik. Effective at sayan agaw. Effective at sayan agaw. So itagimot nasaray presyo na krudo. Pigay simbalaya. Pigay bulan laya at atong tanagagik yan ang tutumbukan so itatagay na presyo na krudo manlapulad sa may nagak nalilingot bulan ni na Enero ni sa itagyan tulang ulad presyo na krudo at atong tanagagik jad diesel piso per liter jad gasoline 60 centavos per liter kanyan amay 53.30 nagmaliulan 53.90. Jad kerosene ontanmat 60 centavos per liter. So increase at atang tanagagik.
Kanyan agyo lilingwanan, ya kada Martes sa tatang tanagagik at unggalaw. So, presyo na say krudo, kanyan Lunes nila barat, mampakrudo kila. Simba, kabatin nyo la, no untagay o din lagsab so presyo na say krudo. Tapi andyan tan napantarian. Takawaon mo la, ate 60 centavos per liter, balig mo latan niya paka may pakagimporan tayo at ating tanagagik agauntan. Tani, jad bilila na sari sa saliwan lalamat. Mong labat ta jad gobyerno, walay budget na nainay at gasolina to. Pero maya kayo. Maya kayo at ating tanagagik. Tani, walay balon direktiba lalamula. Walay balon direktiba nasa Department of the Interior and Local Government yung manlalatupod opisina ng DILG Secretary John Vic Rimulya. Aya may DILG Memorandum Circular Number 2026-011. Ya aya effective February 6 kwanto. Effective February 6 last Friday at sikatuya sunapag yatumbukan nasari amin ya local government units. No wala may anti-EPA law ya papatuntun natin na DILG ya no inarat na idan so amin ya LGU ng gadway bulan ya palugit to comply with the order natan wala lamot so balon panuntunan ay gagangan na sa DILG. Actually araraya abayag lararayan loy. Abayag lararayan ni pasaya loy. Atan labat lang tiyatatan tanagagik ta. Antayo mo lajad Pilipinas wala may ugali tayo ningas kugon. Maong sayan agaw strictod sayan agaw jad manuntumbok iran agaw na andi patla. Singasamay ate gangan na panangusan na sa National Highway sa Guntan. Sari daladalan. Anto ibabaga na sa DPWH. Aratay slow moving vehicle, dyan kayo sa kanan. Huwag kayo sa gitna, Guntan. Do not stay in the inner lane. Pero ang pinagagawa. At sara may pirmeron na bulan, ago, bulan, niya implementasyon na sa mailay. Okay, very effective. Kapirog, iraray slow moving vehicle, nagkalalo lara may tricycle, agontan. Pero ninyo natin, wala tani, so, gungguna, nasatan nyo lay, natutumbok ni kasi, so implementasyon, so satan nyo lay at atin tanagagik. Ang gapula. Anatan, ayay sugangan ng DILG Secretary John Vic Rimulya. Susubol to nata natatang tanagagik is strictly prohibited. So pangusar na sararate government-owned vehicles. Jad kada agaw na Sabado, Simba, tan holidays. Jad say twalabat atatang tanagagik, wala reuntan iran opisyalis nagkalalo no department heads. Siyempre, no department heads, walay aka assign at sikatoya bihikulo agontan. Service to atatang tanagagik agontan. Kada nasabi Biyernes, inarasulaan to man niya bihikulo unsamput at abong nan department head. Kada kasabi Lunes, insan lamot awit ang tanya luluganan. Antigaon to di matabungay. Nasa may department head itanya luluganan na atay Sabado Simba ay usutan. Wala ang takiran tanya local government unit si isumpot datan sa luluganan kada Sabado Simba. Anatan sa ibabagaton ng Secretary John Vic Rimulya agla na pag. Ya isumpot iraratan niya bihikulo kada agaw na Sabado Simba and on holidays.
Pero ang gamanon ta, natatang tanagagi, sa ikwandaman lanti, in every law, there is always an exemption. In the same manner, unyamat, atatang tanagagi kad saya sogangan ng Secretary John B. Rimulya, wala exemption mat. So it's not absolute, Sa ikwanto dya, as an exemption, ararayan government-owned vehicles are allowed only when it is used directly connected to official functions or duties. No, ang gano agaw na Sabado, ang gano agaw na simba, saragyon usarantan niya luluganan, for as long as it is directly connected to official functions or duties. Pero, it should not be used for personal use or private errands. Ang tutay personal use, usaron mon mitindaan, usaron mon iyakara diskulan ire anak mo, usaron mon ibatik, iratay kapamilyam at ospital o awitan mo ran ipatnubang at airport, agauntan. No personal use, no private errands. And who are covered by this memorandum circular order coming from the DILG Secretary? Say covered jata ang tanagagik aray elected, elected tan appointed local officials. All elected and appointed local officials. Untan mat, kaibalatan iray DILG Central, Regional and Field Personnel, tansaray DILG attached agencies. Siyempre lead by example. Kanyan manlapod sa rekabyangan na DILG mismo, ipanang nyo at saratay constituency untutumbok kayo at gangan nasa secretary na DILG. Tanoan de, unarap kayo at sa may administrative or criminal liability. Sa kwanto lanti at sa memorandum circular, discipline in small things strengthens integrity in public service. So subalatan kanya nawalan ni rin na nyo, government vehicles, palaboy-laboy sa lansangan every Saturday and Sundays and even on holidays. No, aliwan official function itan, sarag tayuran idalem, at DILG. Picturean tayura, laan tayo no siya may driver, sarag tiran idalem. Tani, that's not actually for personal use. Di ba kung lara, tanalilibre gasolina dagon, tanatatong tanagagig na uusar dairara tanag government vehicles for their personal use. And that is taxpayers' money. Kumbaga, sa ikwandaman lanti, kwanto lanti ng PBBM, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Agauntan. Remember, public office is a public trust. Anunutan ko lalaingan may ipapasanan Congressman Sandro Marcos. Yaloy, may no work, no pay. Para saray miyembro na House of Representatives tansay Senate of the Philippines. Tadyad bayaglan nasatan na polisiya manayatatan tanagagig at tutumbukan at saray private company sa tatang tanagagig. Di ba hadyad saray pribadong kumpanya say policy da at saray empleyado da no work, no pay. Untan mo at saray arom yung government offices. No work, no pay mat. Pero wala raman lang exemptions except when you are sick, except when you filed your leave, official leave, except when you are on official functions, no inert walakad seminar darom niya lugar, kwanto atatan tanagagik. These are exemptions.
Among the exemptions, yatatawagan. Pero, no, may imabsent kan, ang kapoy rason lambangat. Unabsent ka, then you will be marked absent. Nagkalala dyan sa pribadong kumpanya. Imagine si katayuran ang kakulag, ya totoo, agauntan. Literally, and agauntan na tating tanagagi, literally talagang malagak ito. Nathan, si katiran empleyado at untutumbok tayo sa atin niya policy. No work, no pay, agauntan. Pero, very ironic, yasara ay managgawa na lay tayo at atang tanagagik. Saraya sa managpanday na lay tayo at atang tanagagik. Si kara mismo exempted? What is so special about them that they have to exempt themselves at science policy? Imagine, jad bayag la na panaon, manaya, natantila ba't naantaan, yang gaputan manayan policy at sikara, jad House of Representatives, tan jad Senado, atay no work, no pay. Ay mabubutot dahi sa so attendance at House of Representatives? Agauntan, no walarad plenary, kompleto labat lusla so attendance da, nanungyutan at sa coverage sa television. Kompleto labat so attendance da no mangitan na State of the Nation address to sa Presidente na Pilipinas. Ay, notan so session hall, dito na batasang pambansa. Pero no regular working days da atatang tanagag ay days at so una atindi kalamor. Dakal so bakantin irungan, napipirdi so kutson ni inosardiman, aga na pulpatangan. Andi bali jad Senado taba 24 ra. Nanang yumat kada session da talagan halos kumpleto ra taba 24 ra. Very noticeable yakwanda. Agdatan na iyamot. Da desat kilalanti, desat dagdakal ni absent at si kayo kwanda kababay nga. Pero jad Kongreso, jad kaawang nasa may plenary holda, ay agi. Sangka nang dagdaisat sangka bilang so una at hindi no wala rin papandayin dan lay at ating tanagagig. So you see, kaya do kalabat. So walad kanunutan to then Congressman Sandro Marcos anunutan tutan ta say kwandaman lang tika. Di ba ni bagakla, a public office is a public trust. Sekwandalanti atan niya kanunutan is constitutionally sound and constitutionally clear. Wala man lanti kabasid sa may national jad constitution tayo atatang tanagagik under Article 11 on the 1987 Constitution of the Philippines. Wadman, accountability of public officers. Under Section 1, yasay kwanto atatang tanagagik, a public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. Pero araraya kasi balibalin salita, binasa tayo under this provision of the 1987 Constitution. Natutumbok da accountability. Utmost responsibility, integrity, integrity. Wala ni may sakay miyembro na House of Representatives, abogada, chairman na sakay committee, akusado may asawa to 2 counts of rape. Agtuin suko, where is the integrity? Accountability, loyalty and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives.
tepat yu pa at si kasararatay managpanday na tayo no say ayaman da at bahay kubo sali dala kasi sunan ayaw at bahay kubo niyari tawala ra may bahay kubo malantin na salim natan pero no lob kalad bahay kubo da ay di aircon arara may modern bahay kubo la di aircon agaon tanatatang tanagagi. Pero Los Benos, maslak angang kod sa raray, puro ang kakabalag sa bunda. Yapigara ni angang ko'y luluganan da. Is that modest lives? Ani, no, pigara labat si involved lad sa tay flood control fiasco, ay agaon tan. Yang gad natin at i-enjoyin na niya sa freedom da. Aram ang balat sa ang kakulaga sira. Wad man laran man pupuyok na rihas. Under Article 6 on Legislative Department, Section 10, the salaries of senators and members of the House of Representatives shall be determined by law. No increase in said compensation shall take effect until after the expiration of the full term of all the members of the Senate and the House of Representatives approving such increase. Sa igabay ton ibagaya at atang tanagagik, sa siswilduan na sararen congressman, sariyang senador, hindi po yan matatawag na pribilehyo. Yan po ay isang legal compensation. So it's not a privilege. Kaya agdaniba gaya because it's just a privilege, saragday unabsent niya na inegondan. No, because that is a legal compensation. And because it is a legal compensation, sa ibabayar at sikara, malalapod buwis na saray totoo. Agontan. Na may kaakibat po yan ng mga legal standards, mga rules na dapat sundin po nila mga kapaborito. Agontan, dapat sundin nila dahil ang pinagbabayad na sweldo sa kanila ay mula sa buwis ng taong bayan. And tax demands reciprocity. Nagbayad ako ng tax, dapat lang yatumangan mutan, pinasweldo ta ka, napaglabat yatumangan mutan na trabaho. Kung walang trabaho, walang dapat bayaran. Walang bayad dapat aguntan. Sa kwandaman lante, what cannot be verified cannot be compensated. Kaya sana magnayon to tapendyaron tan at ken. Amay agmatla masyadon alablabas. Abibilan mo ang iraraya. Yan noon lanirad sa ka-distrituan at sing antamira may Reyna, Ari, on sasabi, pero Los Benos wala ni payunganda, wala ni sirbianda. And yet, they are very proud to say, I am a public servant. Servant, anto'y kapay itong kabaliksan may servant, public servant. Di dapat si karay pansirbihan dat tayo. Agauntan, dapat si karay payungan dat. Si karay mampayungad si katayo, aliwan si katay mampayungad si kara. Public servant? Public service? Halika siya. Yan o ka doon sasabira. Pagi, payong di man, payong dya. Pairungan nyo, guyuron ni may irungan da, tapin makairong ira. Ay, agi. That is not a public servant. Sa public servant, aga papapayungan. Si kato'y man payong at sari totoo. Si kato'y man estimate at sari totoo. Si kato'y no jad okasyon, wala rin okasyon.
So sa amin, hindi natin mapapayungan. Anda siya sa umapayungan ka. Pigpigara angang kiuntan. Pero masla, karaklan at sikara. Pero los buenos, no pinayangan mo ra, okay, man-enjoy. Siyempre, feeling very important. Wad tanlaso pangitan mo na pagalang at sikara at ating tanagagik. Pero alagmat alaglabas. Because public servant po sila. Antoy gabay ito ibagate public servant ha? Antoy gabay ito ibagate public servant at atang tanagagik. Antoy gabay ito ibagatan meaning say public servant sa kaya opisyal na balay mangiter na serbisyo at saray totoo. A public servant is a professional who works for the government or civil service to provide a service to the general public. Pumunta na talo-talo santita ng to Kanyan, oila ko mo nyo, pasa. Ay asuwalad kanunutan to ng Congressman Sandro Marcos. Yan, no work, no pay. At sa rin miyembro na House of Representatives, tanjad Senado. Untole, so saray balitan matwa, kaya rin ninasaray pakabatan pa imano, malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super
Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Aba, ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Balunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tanjad Tayog, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy so sari balitan matwa ating tanagagik. Oras sila alas 9:35 lang na sa inkabosan na agaw na Martes. Kaulop kantabay ni sa lawas yun kaaro kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello and good morning kay Sir Richard Samson Manuel. Inuulit po natin yung kanyang panawagan sa kanyang mga friends and relatives. Lalo sa saray friends and relatives na Madam Josie Manuel Fabia. Yan ang didbilay sa ng February 2, Pebrero 2. Papanuno tayo tatang tanagagik ya naani so last night to tanabuas February 11 so samay tulor ditan the Dulag Cemetery. Ari kakanayon kabalos-balos sa Linawa, amigo then Madam Josie Manuel Fabia yan andid bilayan ng Pebrero 2 sa tulor to na buwas lang. February 11 ditan Dulag Cemetery. Likewise, hello and good morning. Hello and good morning. Sari dumarungal tayo at atong tanagagik. Nagkalalo lang. Kinan Kagawad Jenny Catalan na Barangay Basing, Madam Susan Kides, si Nanay Estrelita Sireso, yasay kwanda maabig ya kabwasan Sir Joseph tan amin ya dumurungal yo jad Barangay Basing. Angga po'y nilagpasan. Kay ditan at Barangay Basing, gilulugay na Nanay Kunching. Umbatik ang mon nani kagawad si Nanay Kunching. Si Madam Merly Macapas. Hello Madam Merly, good morning. Sa ikwanto at ating tanagagik, good morning sir. Pabati po mga taga Barangay Basing, lalo na mga senior, and happy fiesta dyan sa Caraol, Dagupan City. Salamat po, God bless. Yan, sa lahat ng mga senior citizen
Oh, by the way, election season na ninyo, ha? Friendly kwan lang yan, ha? Competition, ha? Walang tampuhan, walang samahan ng loob. At pagkatapos ng eleksyon, magyakapan muli. Dahil iisa lang po kayo dyan, dapat nagmamahalan kayo, senior citizen, nagontan. Sekwandaman lang no senior citizen kala, wala kalad sa may twilight zone na sa may bilay mo, agontan. Kumbaga manbibilang kalabatla na agaw mo, agontan. Kay natatakot, amin tayo undalan ditan. Pero, siyempre, kwandaman lang no wala tilad sa atan na edad, ay bawal na po yung tampuhan, samahan ng loob, agontan. Tanian tayo, edsaren kapusan, sa number 1 in mamapati edsari Pilipino, ya sakit, ate sakit at puso. Kanyan, ay no wala rin problema, padalan nyo lang, ay, idasal nyo lang agagik, ipadalan nyo lang Diyos sa katawan, danto kay may biskag na laman, ya untuloy, jadbiak na saratan ya, ambabalat iran problema, no paano to'y kabalat irarata na problema tatong tanagagikta. At the end of the day, God will make a way even when there seems to be no way. At sa kwandama lang lilipas din yan, undalan matya undalan itan. Friendly election lang yan, ha, walang takutan, walang saliwan na butos. Ay nako, agyula mamatakan kila, agyula mamaanon itay kaugalian na sari ang babatik iran politiko yakada eleksyon sa bida si Busan Lee. Hindi, dapat singa classroom election labatan at sa kaya classroom, di ba? No siya pa may sikat, no siya pa may gabayda, sikatay manalo. Aliwan samay, sikatay analo, lapod sikatoy, ang itan na Busan Lee. Dapat wala ring takutan. Okay. Sa kwanto ng Madam Merly, correct po yan kay Sandro Marcos. Yan. Kay Madam Marilyn Soriano, good morning. Magandang umaga po kay Brother Warlito Francisco, good morning. Kay Sir Jerome Antinorio, good morning. Magandang umaga rin at happy fiesta sa St. Lord's. Diyan po sa Lasa Bugal yun man, Sir Jerome, speaking pa rin po sa ating balitang pangkalusugan, lalong-lalo na rin po sa mga senior citizen. Drinking a few cups of caffeinated coffee or tea every day may help in a small way to preserve brain power. At brain power, tapian, agaong kapoy tay utak yo. Sa ikwanda, uninom kayo, inagaw-agaw na kape o dino tsaa. Tapian na-prevent may tatawagan tayong dementia. Atay dementia, kaslakantutan, say dadapuan to, sari mamataken. Yun na nasabi dala may edad ya, 80, 90, kwanto, aglara makabirbir. So, no, nanang-nanda ka, ang gano anak mo, say tupad dad sikat, siya pa ka, kwanto, ay siya may anak iyo, kwanto nata may anak. You see, that is dementia. Mababawasan daw yan if you drink coffee every day or dino tea. Kasi sa kwanda, people with the highest daily intake of caffeinated coffee had an 80% lower risk of developing dementia compared doon sa mga maminsan sa kisimba, matalag yung ininom na kape. And this is according to a study based on responses to questionnaires by 132,000 US adults for the last 4 decades. So wala man na kanupa kaabigan tutay uninom na kape pero siya walay tutumbukan kun oras. No uninumak na kape,
ay manlapod alas 9, yang gad alaunad nga rin. Tanoon lagpas ka nil sa itay oras na alauna, let's say alas 5 nga rin, agkalako no makaugip. Na siyempre, bangon ang ti utak mo. Agauntan. Paganaan ti utak mo, kanyan, agka makaugip. So, walay oras tumatbalot te kakainom na kapitan tsaa. So, yan po ang ating balitang pangkalusugan at saray balitan matwa. Pawilan ti pala may public office is a public trust. Taniwala ko ni sa kayo opisyal. Ya talagan ang ganatan agni ang uman. Talagan si porla amoya kagagawa tuya. Sa kayan opisyal at agay mati opisyal at sa kaya baloy. Yan. Antayo may kunwari untulong. Kunwari iyawat to'y 5 tuya makatulong. Nagkalalod sare walad ospital. Sare now ospital. For all you know, at atong tanagagik, wala latay lay tayod Pilipinas sa may zero balance. Zero balance policy. Yan o mairap kayo, isa kay kain indigent, ang gapi na pagyabayaran nyo la. At ospital at atong tanagagik, zero balance policy. Pero ay karahon opisyal, he is taking advantage at inka-ignorante, nasa ay biktima to. Agtimat iran natutul, irarayay biktima to, ta siyempre, ang gapoy pakaantadamat adlay. Ayaray man lagi, ang agirakapan sumpal na high school, ngat elementary labat. Pero sekwan tayo man lang, agtimat ni Rason at Korte, ya ang gapoy antatayo adlay. Wala man lang di para niya ignoransya lehes non excusat. Ya say goodbye to ni baga, ignorance of the law excuses no one. Kanyan ay agi, pampanangasiyo, ang gano elementary graduate kayo, manaral kayo da isut. No agyuan ta, tepat kayo. Man tepat kayo. Tapi nagda kayo lasi-lasiun. May irap lalanti bilayuan, tuntan lalanti awawi yo. Yalaglagsat so kakabatan yo. Although walatan so talenton interna Diyos sa katawan at si kayo. Pero agyamat ti ikaka na atatong tanagagik, awilan, ang ting rason nyo, nayarin mangiras kayo, pero alagmat kumon. Iabulo yan nyo, yagaon da kinin tan GA. Tawalaya lang tin official atatong tanagagik. Dero to 5 to, kunwarin untulungad si kayo. Lalo lang mo, panangipaw ba ilan, nasa raramay, pasyente at ospital, agontan. Tupatan to kini, asinggaran nyo agi, maalindaway mo, so awaway to agagi, kaya talagan, panang tumatad si kayo, talagang tulong, malikat yung tulong at si kayo. Iwala ni Ray, tawag-tawagan turan kunwarin opisyal, kabkabat to sa ospital, agontan. Ikaruton, ayala balay bayaran nyo o hangga pulay bayaran nyo, agauntan, o tulungan tayo kwan. Pero sa style to manayaya, numan bilang asalita yun sa inopisyal, yaod niya labat, so kwarta me, numan bilang sa babayaran nyo do hospital at 50, pero akaproduce kayo 10,000, inside kayo nato nung nasinggur sa atin yung opisyal, yasay kwanto natin at si kayo, agkila mapaga, siya alay makawulay, siya alay madiman ospital, andala tayo 10,000, siya alay mapaga, agkila mapaga, siya alay kulay, amin. Ipawayo late pasyente yo. Agyo ang tabalot, wala tayo polisiya, zero balance policy. Gapulay na pagyabayaran nyo, no, talagang mairap bilay kayo. Agontan. Anatan ay, say makapalpalak ni atatong tanagagik, singa umpaway ni akautang kini maong yabalbalag yalinawa at sama nyo opisyal. Imagine, inalaan to kilay, tinakuan to kilay 10,000, aga pa nagtakaw itan. Forgive the word, but that is the right word. Aga pa nagtakaw itan, tinakuan to kila, tinakuan to kila, pero daydayon nyo ni. Imagine, itan opisyal, wala kabat yun untan opisyal at baliyaw.
Ay, no walay untan nga opisyal ya kabat yun baliyo at imbanon to kayo. Sa ikwanyo, pira buril. O dino, bari-bari, pira bambano, lakibay. Kwanyo. San kila kuyat, batikan nyo, bundagan nyo lahat ang opisyal. Karahutan opisyal. Pag-imagine, pangkwakwartan to kayo, kunwaring tutulungan to kayo, pero pangkwakwartan to kayo. Noon tan so klase ng opisyal, aga na pagitan, ya unirong yaman benben na inkabtang. Tanoon tan la style to tanatatong tanagagik, how much more? Nung naidan niya na pagkapanyari, si katoy manulid sa kaya balay, ay, to das, na amin niya ang abil. Siguradong naupot sa kaban na balay. At siyempre, sa policy tutan, bayad muna, kwanto? Agauntan, bayad muna, kwanto? Ay, agi. Public office is a public trust. Hello, good morning kay Madam Jessa Zaragoza Perez. Oy, my first time to meet Madam Jessa. Hindi nayarin akapan-meet kami mula pero natang kulabat na imano. Oy. Madam Jessa Zaragoza Perez. Tansara Aminya staff na Tony Slumber. Kay bro, good morning. Magandang umaga sa inyo. Hinay-hinay lang sa pagtatrabaho. Siyempre sa mga single ladies. Bilatilay Madam Emma Alipio, good morning. Kay Nanay Conching, good morning. Kay Nanay Bihing, good morning. Thank you Nanay Bihing doon sa tulong nyo yan. Balibalin ugto para saray nan seminar na LSS. Wala kang tilapia, yasay nan prito ni si Father. Special may chef tayo. Nan prito, insan amay pakbet plus amay tulamay sa kuyakin. Tabyayong agay lay samit na impangug tudara may bisita. Naopot so tilapia. Thank you Nanay Bihing. Siyempre kay Doktora Perla, good morning. Kay Kagawad S. Peranza, kay Madam Ja, sa ikwantunan Madam Emma, maabig yakabwasan Sir Joseph, Nanay Bihing, Nanay Kunsing, Kagawad Sister Esperanza, Sister Perla, Sister Merly Makapas, lahat ng listeners nyo, maabig yakabwasan at sikatayin amin kwanto. Siya nga pala, may statement ang ating kapulisan patungkol po dyan sa mga illegal gambling. Illegal gambling. Alin nga ba yung mga illegal gambling dyan, ito, illegal gambling at ating tanagagik. But before we proceed to that, ni Antuya, walalay mikatlon impeachment complaint kontra kinan BP Sara. Anong nang ko si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima intabin na Sara Madre. Akinay, managtabin la na Congressman Erin Madre Manaya natan. Managtabin la ray Aruma Madre na Sara Congressman. Wala mo ere paparid bunag to inulop da. Nathan, wala man sa statement to ng Vice President Sara sa tanya sagap dalamat ya impeachment. Linawan tila ba't tatatang tanagagik may wala ibabagadalan ti atatang tanagagik ya mikadwan pan kanaw na walaya. Yasekwanda prepare to be the only person to be impeached twice.
Linawan tilabat yan, ha? Ang sinabi po ng Supreme Court, the impeachment of Sara Duterte was void ab initio. Sa gabay itong ibagatay void ab initio, void from the very beginning. Void from the very beginning. Yasay epekto tutan at sa may first impeachment yan sa gabda at House of Representatives kontra Vice President, walang unang impeachment, walang na-accomplish, walang na-impeach. Okay? So, because you cannot be impeached twice. Maminsan labat. Agaon tanatatang tanagagig. So, if you are never impeached even once, then you cannot speak about impeachment against that person. Gantan. Tatuwatan. Anatan, wadya suminsa ito ng Vice President Sara Duterte. Dangalan tayo sa mensahe ito ng Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Sikatutan sa statement to at ating tanagagik ng Vice President Sara Duterte, yan ang agaw mat na Lunes,
Inbagato ng Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros, si Kato, at si Tatalindag, yaon laban batik bilang presidente or even vice president at sayay 2028 elections. No, si Kato at turuan na sa United Opposition. Meron nga bang United Opposition? Ayagi, nabutan tila na oras. Nabuwas tila ibasa makin, kampanya kontra illegal gambling na sa PNP. Tawali bali-balin na komento tayo ditan. Tasay kwanda at ang gapoy malaknaban yung illegal gambling. Sir, punta kayo sa mga nagpipiesta. Mamasyal kayo sa mga nagpipiestang bayan, sa mga nagpipiestang barangay. I need not mention in particular any barangay or town. Just try visiting these places kapag ka nagpipiesta po sila. Wala ho ba kayo nakikitang drop ball? Ay sikat po yan, yung drop ball tuwing fiesta. Wala ba kayong nakikitang Lugis! Ay naririnig na Lugis! Jad ingal da, imposible nagyo narungal. Yan wala na ogipot na isturbi o gipto. Jad ingal da, agontan, irat uningal, unuyag. Hindi po ninyo naririnig yon. Mag-ikot po kayo sa mga towns and barrios, barangays na nagse-celebrate ng kanilang fiesta. You will know the answer. At malaknaban po yan tuwing kapiestahan. Bueno, magkapulim malami oraseo at atong tananggagi kantabayan susunod kagad ang number 1 yung kapaborito Joey Baby. Si Karatan Sosari Balitan Matwa. Akaulo pa kantabay lalangula sa ilawas yun kaaro kalawas yun kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side sa alolo nagot puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. See you again mga kapaborito. Dito lamang sa number 1 pop news sick station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, kaantabayo, sa ilawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Tired of the stress and noise of the city?